owayehlala emangcwabeni njalo kungela muntu. Ngithanda ukulibingelela lonke balaleli ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Singena enkonzweni yethu yanamhlanje sithathe ithuba lokumbonga uThixo ngalokho okuhle asenzela khona nsuku zonke. Kufanele njengomuntu nsuku zonke ube lethuba lokubonga umlimo. Khangele nje okwenzakeleyo empilweni yakho amalanga wona lawa seduza adlulileyo. Nsuku zonke kumele kube khona into oyibongayo kumlimo. Uthi mlimo ngiyabonga. So ngifisa nje ukuthi uthathe ithuba elifitshane nje enhlizweni yakho mlaleli lapho ohlezi khona. Lapho lalele ukhona, lapho osebenzela khona, lapho ngabe udlula khona. Singena kuyona le inkonzo ucabange enhlizweni yakho ukuthi kuyini okuhle umlimo akwenzele khona ongafisa ukuthi umbongele khona. Bese uzinika ithuba elifitshane, kumele kube into esegazini, singene egazini, umkhuba usingene egazini, umkhuba ukubonga. Njalo nje umuntu mayevusa ikhanda evula amehlo ekseni athi mlimo ngiyabonga. Lanxa litshona ilanga noma kusemini ngoba kunengi uThixo asivikela kukho, zinengi ingozi umlimo avumayo ukuthi sidlule phakathi kwazo kodwa singalimalanga. Ngakho kufanele ukuthi simbonge umlimo ngaso sonke isikhathi. Inkonzo ke yanamhlanje eyame igqile ebuhleni obenzelwa omunye umuntu esehlangane lo Kristu. Indaba yethu siyithola encwadini kaMarko 5 iverse ngelika 1 sukusela ku1 sehla siyafika ku20. Ngizabala noma ngasoze ngibale wonke amavesi, ngizacupha lapha lalapha kodwa yonke inkonzo izaphuma kuona lawo mavesi. Marko 5 sahluko sesihlanu from verse 1 ngisiyafika ku verse 20. Ngizabala ngicupha ngicaphuna lapha lalapha. Lithi iBhayibheli, basebefika ngaphetsheya kolwandle elizweni lamaGadareni. Esephumile emkhunjini wahle wamhlangabeza umuntu ovela emangcwabeni elomoya ongcolileyo, owayehlala emangcwabeni njalo kungela muntu owayengambopha ngitsho langamaketani, ngoba wayebotshiwe kanengi ngezibopho langamaketani, kodwa amaketane aqanyulwa nguye. Lezibopho zaqanyulwa njalo kwakungekho owayengamthambisa. Langezikhathi zonke ebusuku lemini wayesezintabeni lasemangcwabeni eklabalala ezisika ngamatshe. Kwathi ebona uJesu ekhatshana wagijima wamkhonza, wamemeza ngelizwi elikhulu esithi, ngilani lawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezu kwakho konke? Ngikufungisa ngoNkulunkulu ungangihluphi. uJesu verse 9, uJesu wasembuza wathi, ibizo lakho ungubani? Wasephendula wathi, ibizo lami nguLegion ngoba sibanengi. Wasemncenga kakhulu ukuthi angabaxotsheli ngaphandle kwelizwe. Kwakukhona ke lapho ngasezintabeni umhlambi omkhulu wengulube usidla eceleni. La madimoni wonke amncenga athi sithume engulubeni singene kuzo. Njalo uJesu wahle wawavumela. Verse 16, labo ababekubonile babatshela abanye ukuthi kwenzeke njani lalokho ababekubonile ngamadimoni langengulube. Basebeqala ukumncenga uJesu ukuthi asuke elizweni lakibo. Wathi engena emkhunjini ayebuye ngawo, owayengenwe ngamadimoni wamncenga ukuthi ahambe laye. Kodwa uJesu kamvumelanga, kodwa wathi kuye, hamba uye ekhaya kwabakini, ubatshele ukuthi inkosi ikwenzele okungakanani, ikuhawukele. Wasesuka ehamba waqala ukuchumayela eDecapolis ukuthi uJesu umenzele okuhle okungakanani, bamangala bonke. Umlimo abusise ukufunda kwezwi lakhe. Indaba enzakalayo sithola ku chapter 5. Nxa ungabala kuhle iBhayibheli yakho ku chapter 4 uJesu utshone echumayela ilanga lonke ekhuluma labazalwane efundisa laze latshona ilanga ediniwe khathele uJesu.
ngesizathu sokukhathala kwakhe sidinga ukuphumula uJesu wasesithi kubafundi bakhe asichapheleni ngale kolwandle singaya ngale kolwandle ngale kakula zakhamizi eziningi kakwakhiwanga ngale entshonalanga kolwandle kula ngapha empumalanga singafika ngale sizathola ithuba lokuthi siphumule basebengena ke emkhunjini labafundi bakhe uJesu ngenxa yokudinwa lithi iBhayibheli ngochapter 4 lo sahluko 4 lithi ngenxa yokudinwa wasethatha umqamelo waqamela uJesu walala wajumeka kwasokuvuka ke isiphepho liyayazi indaba makholwa kuthe sekuvuka isiphepho bamvusa uJesu kawukhathali yini ukuthi singafa sifela lapha emkhunjini indaba iqhubeke abesethulisa ulwandle uJesu bamangala abafundi bakhe bese uchapter 5 uqalisa sokusekuseni sebefikile ngale kolwandle lapha bafikele khona njengoba uJesu wayethile ukuthi kakula zindlu kakula zakhamizi kakwakhiwanga kakula mizi eduze bafikela endaweni esemangcwabeni xa befika endaweni esemangcwabeni bahle bahlangabezwe ngumuntu okhanya isimo sakhe singasihle nxa umkhangele emehlweni i-description nxa kuchazwa ngaye umuntu owayekhanya elamanxeba ezisikasika ngamatshe umuntu ohlala emangcwabeni umuntu ongcolileyo umuntu okhanya esephila njengenyamazana khona lokho nje ukubona umuntu onjalo uJesu wavela wahle wabona ukuthi something kukhona okungamanga kuhle la isituation abahlangana layo umumo abahlangana lawo awubona emuntwini wahle kwazikhanyela ngokumkhangela emehlweni ukuthi lokhu kulohlupho lapha kakumanga ngendlela okumele kube kumi ngayo ngoba kwaqala lo muntu uhlala emangcwabeni umuntu kakho umuntu othi ziphelele ingqondo lokuphila kwakhe phila kuhle ebantwini atholakala esemangcwabeni ngumuntu okuthiwa wayebotshwe ngezibopho la ngamaketani kodwa waqamula lokho sokuthi uthi izandla lenyawo zilenga amaketani uhambe hudula amaketani emanxeba isimo saqala abahlangana laso ngale kolwandle leGalile yisimo esingejwayelekanga esithola umuntu elapho okungamelanga ukuthi abe khona nxa uyibala kuhle iBhayibheli lithi iBhayibheli isizathu ngesokuthi umuntu lo wayengenwe ngumoya wamadimoni umoya kaSathane so okwenza umuntu lo azatholakale elapho okungamelanga abe khona ekusimo okungamelanga abe kuso yikuthi ungenwe ngumoya kaSathane le ndaba lesingakayikhatshana ihlisivezela ukuthi uSathane angahamba ibanga elingakanani ukuthi azaphazamisa impilo yomuntu angenza noma yini ukuthi azaphazamisa chaphaza impilo yomuntu nxa ngamngena abuse kuye umuntu uzumthole esekulevel uzumthole esesigabeni lapho kungamelanga abe kuso sona yingakho namhlanje emhlabeni esiphila kuwe ezigabeni esiphila kuzo uyathola ungakhangela ebantwini uthola umuntu ezifake noma efakwe phakathi kwesimo okungafanelanga ukuthi abe kuso ngenxa yomoya kaSathane osubusa ngezinye indlela zihlobo zami ngithi kini kule ngozi yokuthi ekuphileni kwethu lapho kumele ngamina ngiphila impilo enormal ngiphila impilo ehlelekileyo ngiphila impilo elobuntu phakathi kungavele kungene umoya ongayisiwo ngitholakala sengisenza izinto okungamelanga nganyazenza ngitholakala sengihlala endaweni okungamelanga nganyazihlala ngitholakala sengikhuluma ngendlela okungamelanga ngikhuluma ngayo phakathi ebantwini ezigabeni esihlala kuzo uthola kulabantu abasebenzayo kodwa basebenza lapho kungamelanga normally basebenza khona isizathu ukuthi kulomoya kaSathane usubusile emntwini yikho umuntu esesesigabeni ongamelanga abe kuso sona sihlobo zami uthola umuntu ehlala ngumuntu osuke mhlawumbe lapho azalwe khona mhlawumbe wasuka ngekhaya mhlawumbe wasuka ebantwini bakubo wayahlala lapho kungamelanga atholakale ekhona isizathu ngesokuthi kulomoya ongenileyo phakathi wabusa kulowo muntu osokusenza ukuthi atholakale lapha kungamelanga atholakale khona kwesinye isikhathi uzuthola umuntu eselezinto
okungamelanga normally nxa izinto zonke zihambe ngokuhleleka okungamelanga atholakale lazo lo ndoda lo singakakwazi ibizo lakhe utholakale elamaketani botha izibopho waqhamula ezisika ngama izinto ongamelanga ngawulazo kodwa ulazo ngesizathu somoya osumngenile uthola abantu balezinto engezake nyiziqambe elizaziyo zihlobo zami okungamelanga ukuthi normally ngawo umuntu lazo. Ake ucabanga uzicabange wena ukuthi position okuyo ukuphila ukuhleleka kwempilo yakho check thalaza ubona ukuthi ngilapho kumele ngangikhona na uthalaza ubona ukuthi lapho engikhona lapho engimi khona kwesinye isikhathi uzuthole isihlobo ezithandekayo balaleli into yokuthiwa uthando into enhle kakhulu uthando luyinto enhle ukuthanda kuhle ukuthandwa ndako kuhle kakhulu kodwa uzuthole ngenxa yomoya ongena ebantwini uthole umuntu ethandana lo muntu okungamelanga ngawuthandana laye ungazibona usuku level usuku sigaba usungena entweni okungamelanga ube khona phakathi kwayo basop kulomoya osungenile osubusa phakathi kwakho. Phela ukuphileni kwethu sihlobo zami kumele likwazi ukuthi vele there are two spirits ezingabusa emuntwini umoya kaNkulunkulu noma umoya kaSathane kakula ukuthi kule half ngazuye ngaphi komhlaba ngazuye ngaphi kokuphila kwabantu is either umuntu ubuswa ngumoya kaNkulunkulu noma ubuswa ngumoya kaSathane. Naw indlela yokuchecka indlela yokuhlola angithi kuyahlolwa zihlobo zami kuyakhuthaza ukuthi abantu kabahlole bahlole ichukela bahlole lokhu bahlole icancer bahlole le covid icorona esigcwele ebantwini ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe indlela yokuhlola ukuthi ubuswa yiwuphi umoya checka nanzelela khangela indlela umuntu aziphatha ngayo leyo yi-test meter yiyo indlela yokuchecka ukuthi umuntu ubuswa yiwuphi umoya khangela indlela umuntu aziphatha ngayo behavior indlela umuntu aziphatha ngayo ungahlanganisa lokhu uhlanganisa uziphatha kwakhe kwansuku zonke okwamaviki wonke okwenyanga zonke bese kudala isimilo sakhe ungakhangela isimilo somuntu ukhangela ukuziphatha kwakhe yikho kuza kutshengisa ukuthi umuntu ubuswa yikuyini ubuswa ngumoya bani. So behavior indlela yokwenza indlela yokuphila eseceleni ephumileyo kulokho kukhangelelweyo ungavela ubona umuntu enjalo uhlupho lwakhe zihlobo zami kayisikho ukuthi hayi kalamali uhlupho lwakhe kayisikho ukuthi kafundanga ngiyangizwa abantu bethi ayazi uzibani unje ngenxa yokuthi bakithi kafunda ngakuthiwa wafunda waqeda iOlevel ngawungcono ayisikho ukuthi kushota isikolo ayisikho ukuthi kusilela ukuthi ngawendile kumbe uthethe kodwa umuntu angavela abe le behavior kumbe abe lesimilo esingakhangelelwanga ukuthi abe yiso sona kulomoya ongayisiwo kaNkulunkulu osubuswe emuntwini. Isilungu silebala elisisebenzisayo esithi deviant behavior ikuphila ukwenza izinto ezingakhangelelwanga eziseceleni lalokho umuntu akumele abe yikho khona esigabeni ungavela ubona umuntu onjalo kukhona sihlobo zami okumhluphayo phakathi not money not imfundo ukuthi hayi bakithi ngakuthiwa ulani hayi izihlobo zami ngifuna like likhangele obaba kwesinye isikhathi uyathola ubaba umuntu okumele ngumthungameli wemuli obaba phela anti yiba abaholi bemizi yiba abapriest bemizi iBhayibheli lithi obaba ngabapriest kumele babe ngobaba ebantwaneni babo umthola ubaba elale behavior lokuziphatha okuseceleni kulalokho okukhangelelwe ngubaba uhlupho zihlobo zami yikuthi usengenwe ngumoya ongayisiyo kaNkulunkulu yikho sumenza enze okungakhangelelwanga ukuthi akwenze njengobaba indoda ethetheyo elonkosikazi labantwana itholakale sisenza okungamelanga indoda ethetheyo ibe ikwenza uhlupho yikuthi kungene umoya ongayisiwo ngazi uyehluye kubomama
omama abadala okumele kukhangelwe ukuthi ngabakhula badevelop babe ngamanina uthole besenza izenzo zabantu abangayisibo bomama zabantu abangalayekanga uhlupho kayisikho ukuthi wakhulela ngaphi kumbeni wafunda ngaphi kumbeni ekhaya uzalwa ngaphi uhlupho ukuthi kulomoya ongenileyo emntwini ngaze ukhangela abantwana ukhangela abantu abatsha kwesinye isikhathi uyakhangela abantu abatsha uthola ukuthi imbeko okumele ibe khona kayisekho inhlonipho okumele ibe khona kayisekho ebantwini abatsha lokho kumele babe yikho khona kakusekho is because kungenxa yokuthi our communities lapho esihlala khona lapho esakhele khona zihlobo zami sokungena umoya ozoguqula isigaba sitshintshe kumele sisuke lapho kumele sibe khona sibe ku level engaphansi kwalokho kukhangelelweyo so asimeni ukuxabana sisodwa esigabeni nxa sibona isigaba singathuthuki nxa libona imuli ingathuthuki nxa libona inkampani organization ingathuthuki asimeni ukuxabana thina sodwa ngoba uhlupho ngumoya omubi ongenileyo ebantwini osusenza ukuthi abantu bangabi ezingeni okumele babe kulo lona likhona nhlobo zami ngaze ube ngumthungameli ngaze ungene kumabhizimusi amabhizimusi lenkampani ezinkulu kukhangelela ukuthi ekusebenzeni kwabo balesilungu abathi transparency balesilungu abathi accountability balesilungu esiveza lokho kumele inkampani noma ibhizimusi ibe yikho khona ungathola kungekho lokho kule problem esikhona idalwa ngumoya owakhathaza indoda le uJesu ahlangana layo indaba iphelile khona apha sihlobo zami so kungokhangelayo ukuthi kathi lapha engiphila khona kungabe kulohlupho bani sihlobo zami kwesinye isikhathi uyangena emahofisini amakhulu kumbe ungene ebhasini usiyale kithi khona lekogodlwa yegwadi ungene ebhasini uswele into okuthiwa yi-customer care yazi i-customer care balaleli i-customer care indlela yokuphathana nxa ufike ehofisini yomuntu kumbe emsebenzini womuntu kumbe wangena endaweni kumbe isitolo somuntu sitolo thize indlela ophathwa ngayo ngomunye umuntu uthola i-customer care ingekho iproblem yikuthi kulomoya ohlupha abantu phakathi kwenhlanganiso kuze kuswelakale lento ezincane ezichiphileyo njenge customer care yikho ngithi mina kumele izigaba lenhlanganiso lamabhizimusi lamahofisi amakhulu babiza abafundisi ukuthi nanzi izisebenzi zehofisi nanzi izakhamizi nanzi nampa lapha abahle akeli bakhulekele ukuthi kwehlela umoya kaThixo nyalinxusa abosomabhizimusi bizana abafundisi bezokhulekela abantu izakhamizi libize abakhangela izigaba abathungamelayo bizana abafundisi kuzokhulekela umoya kaThixo lanxa ungathola imuli emulini kulohlupha abantu kuqatshwana imuli sime esigabeni ongamela ngibe kusosona kulomoya osungenile sihlobo zami kodwa udaba oluhle indaba ezinhle uJesu nxa ehlangana lale indoda le uJesu uhle athende ahlangenele uJesu ahlabona ukuthi kandingi ukutshona ngibuza uJesu kadingi interview ukuthi ancede undoda lo hlupho kudala ebonile uJesu uthi kule challenge katshone interview kakhathi indoda into yakhe iqale nini yaqala njani wawungakanani kwakutheni kadingi interview uJesu nxa kulohlupho isihlobo sami olukukhathazayo nxa kulesimo osungene phakathi kwa obonayo ukuthi mina kakumelanga ngibe ngidlula phakathi kwesimo esinje uJesu engikhuluma ngaye namhlanje sihlobo is ready to intervene uselungele ukuthi angenele alungisise lapho sokonakele khona namhlanje sihlobo zami singakavala inkonzo mfuna ukukhuleka lo muntu othi mina kulesimo engisibona ngamehlo okungamelanga ngibe phakathi asikho normal xa wawumkhangele lo ndoda olebiza uLigion xa umkhangele wawubona ukuthi this is not normal so ngifuna ukukhuleka lawe mlaleli othi mina kule situation engekho normal lento leyakumelanga ngayime ngalolu hlobo le imuli yami akumelanga ngayime ngalolu hlobo le inkampani yami akumelanga ngitsho lokufunda kwami akumelanga ukuthi ngakume ngalolu hlobo ngifuna ukukhuleka lawe kakukhethelekile phela uJesu
into ayenzayo masinyane uhlapha uzibizo lakho ngubani uqedile yiwo kuphela umbuzo awubuzayo sihlobo sami so nxa ulalele sihlobo kule situation kule simo ofisa ukuthi uJesu angasitshintsha ngithanda ukukwazisa indaba ezinhle ukuthi uJesu uzimisele kule ngoma ehlatshelwayo ngabanye abahlabeleli ebizela abantu kuJesu ithi woza kuJesu noma umanikiniki awazama nikiniki sihlobo amanikiniki into esabekayo into engakhanga into esiwonakele yavuthuka yabazimvuthuluka vele kayisaqedakala ingoma ithi woza kuJesu noma umanikiniki ungesabi ngoba ngeke atsho lutho ngeke azakubuza ukuthi kade wena vele wawusenzani yaqala ngaphi into yakho likhona sihlobo sami yikho ngifuna ukukhuleka lana inkonzo nxa isiye emaphethelweni lo othi mina ngilesimo kulomoya manje ongani uyaphambanisa emtchadweni wami kulomoya ongani uyaphambanisa ku relationship yami kulomoya ongani uyaphambanisa manje esigabeni sami phakathi kwami losibani bani woza kuJesu nansi indoda yahle yamhlangabeza uJesu yathi Jesu lapha ngile problem likhona sihlobo ezithandekayo uJesu uthe sengenele indaba ithi uJesu wawakhipha amadimoni ayengulubeni ingulube zeqele emanzini zafa zonke na kule problem encane khona apho sihlobo zami singakavala iproblem ngeyokuthi laba abelusi bengulube basebeqalisa ukukhalakhala ukuthi uJesu lo ndoda lo usesimochile ingulube zethu gone isenzo sokuthi ingulube zeqele emanzini zife zonke uThixo wayejonge ukuthola iattention yabelusi laba likhona sihlobo zami but laba abelusi laba bakhangela iloss ukuthi umuntu lo sesikhostini kabakhangeli igain abangayithola ngokuhlangana loJesu bakhangela iloss yabo yokuzingulube nje okuyi2000 kuphela ikanti uJesu bengabenzela okukhulu ukudlula ingulube likhona sihlobo zami there are times zikhona izikhathi lapho ngalahlekelwa khona into eligugu kuwe emhlabeni kodwa uJesu ejonga ukuthi asondele kuwe alizwanga kulezikhathi sihlobo zami there are times engxenye njengoba sidlule phakathi komkhuhlane obuvalile amankampani wavala lokho mhlawumbe ulahlekelwe ngumsebenzi okade uligugu kuwe ungalahlekelwa ngumbono okhangela kuJesu ngenxa yokulahlekelwa izinto ezincane zomhlaba yebo kubuhlungu yebo bekuligugu bekuyinto ekade ligugu kangaka kuwe kodwa there are times ikhona izikhathi lapho kungenzakala ilosi emhlabeni but uThixo zami ukuthi impilo yakhe ingalahleki naphakade so phakathi kwelosi wena thalaza ukuthi kuyini uNkulunkulu afuna ngubone engikwaziyo engile siqiniseko ngakho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi usondele kuye abanye maybe you lost imota mhlambe ole moto yalahleka ngeaccident yatshontshwa abanye mhlambe wahamba ku-interview ule confidence sihlobo sami wahamba abanye inxeki kwakuyi-boyfriend kumbe kwakuyi-girlfriend lehlukana subone ngani impilo iphelela lapho ilosi emhlabeni sihlobo sami thalaza ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukunikana eduze likhona sihlobo sami nxa sivala inkonzo ngifuna likhangele the difference between indoda le ingakahlangani loJesu la nxa isihlangene loJesu ithi uJesu eseyelaphile indoda le kuthiwa yayihlezi ezinyani zikaJesu uJesu esefuna ukuhamba sebemxothile wathi Jesu ngihamba lawe uJesu uthi hayi ndoda ungakahambi lami hamba ngini isihloko senkonzo yanamhlanje sithi hamba ngini nxa ngivala isihloko sithi hamba ngini buyela ngini kwabakini uyebatshela ukuthi ngikwenzeleni uJesu uthi zwana ndoda singakahamba ukuyachumayela le go back home phela sokulomahluko phakathi kwendoda le engakahlangani loJesu igcwele amaketana aqanyuliwe izikasika lakhathesi sithobekile sihleze ezinyaweni zikaJesu phela kumele kube lomahluko phakathi komuntu oseke wahlangana loJesu lo muntu ongakaze mbone uJesu
Kumele kube lo mahluko. Ibehavior yomuntu ongumkholwa kakumelanga ifane lo muntu ongakholwa. Iproblem yikuthi uyathola abantu bekholwa kodwa bale behavior yabantu abangakholwayo. Uthola abantu bekholwa kodwa bale nkulumo zabantu abangakholwayo. Uthola abantu bekholwa kodwa bale ndlela yokucabanga lokwenza izinto. Le violence kuthiwa uLegion wayele violence. I-violence yathola amakholwa ele violence ijwela ngikhaya. Omama bechayiwe ngobaba, obaba bechayiwe ngomama, abazali bechayiwe ngabantwana, bechayiwe ngamakholwa. Akula kholwa elihlangane lo Jesu elile deviant behavior. Kwesinye isikhathi uzithole kungabantu abathungamelayo lawa amanye amakholwa, uthole besenza into ezisabekayo. Kakulwa muntu le experience lo Jesu osala ele deviant behavior, ibehavior eseceleni. Kuthiwa buyela ngini. Xa uJesu esithi hamba ngini Legion, uthi go home. Ngekhaya ukhona umuntu ongakabi mazi uJesu. Singakayi kuyachumela ngali kachana le emazweni ngale sidinga ama-passport sichapha amabhoda qalisa emulini yangakini. Ukhona ongakamthola uJesu. Ukhona osesephakathi kwesimo. Uswele ukuthi angada njani uyazisikasika. Ngifuna abalaleli lonke licabanga imuli yonke kusukisela kukhokho kwehle kuze kuyofika omncane bonke ngabe sebemazi yini uJesu. Nxa ekhona ongakamazi uJesu ulikholwa, hamba ngini uyeqalisela khona phana. Ngabe kulama challenges kungabe kulezinto ezazingenqabele ezazingavimbi ukuthi Legion ehambe ngikhaya ayeqalisela ngikhaya. Kungabe kulezinto mhlawumbe ezingenza ukuthi ngilikholwa namhlanje sengikhunjuziwe ukuthi uJesu uthi ngize njalo. Izipitshi zibuzwa kuye abantu babulawa zimbambo. Nsuku zonke nxa ungena bayajabula abantu. Le mabhawa vele ibhawa ivulwa nguwe akumake sense sihlobo sami. Hamba uyelungisa ngekhaya. Umlimi olomusa lothando alibusise alenzele umusa. Ngifuna lihlale likwazi ukuthi la nxa isimo besesonakala okungakanani nxa walungisa uLegion wakhipha umoya omubi wafaka umoya kaNkulunkulu la kuwe lasemzini wakho la kumamakho la kumkakho lasemntaneni wakho sewahlamukayo uThixo angamkhipha umoya omubi. Nxa usuwamukela umoya kaThixo hamba ngini uyelungisisa ngini bese usiyachumayela phandle ngekhaya sekuqondile. uThixo olomusa lothando alibusise lonke. Amen.